tim keplayo Bandung sia ka quarter final ha ka Champions League kaban sedang penyalakai ha ubenai April kentup ya ka Barcelona, Liverpool, Bayern Munich, Atletico Madrid, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal, bat ka Sporting CP. Ka Barcelona kelala ban yorung sia ka quarter final da ka ba kelala ban penlimno ya ka Newcastle United ha ka round of 16. Da pra lalai gol katkum ka aggregate. Ka Liverpool part kelala ban yorung sia ka quarter final ha ka Champions League da ka ba kelala ban penlimno ya ka Galatasaray da sau la iwe gol katkum ka aggregate. Ka Bayern Munich part kepada ka klub napo kari Germany. Kelala ban qualify sia ka quarter final ha ka Champions League da ka ba kelala ban pelimno ika Atlanta ha ka round of 16 da ka ba kelayo ban tap sau la iwe gol ha ka second leg bat hreu la iwe gol ha ka first leg bat chipeu la ar gol katkum ka aggregate. Ka Atletico de Madrid kelala ban yorung sia ka quarter final da ka ba kelala ban pelimno ika Tottenham da nyau la san gol ha ka aggregate. Warla ka Tottenham kelala ban lebha ha ka second leg Ndrai kamla ban le namar ka syarem ha ka first leg. Bat ka Atletico de Madrid kelayo bantam argol ha ka aggregate. Ka Real Madrid par kelala ban qualify sia ka quarter final ha ka Champions League da ka ba kelala ban pelimno ka Manchester City da laila not gol ha ka first leg bat ar la iwe gol ha ka second leg jong ka round of 16. Ka PSG kelala ban qualify sia ka quarter final ha ka Champions League da ka ba kelala ban pelimno ka Chelsea da pra la argol ha ka aggregate. Ka Arsenal par kelayo bandrung sia ka quarter final ha ka Champions League da ka ba kelala ban penlimno ka Bayer Leverkusen da lai la iwe gol ha ka aggregate. Ka Arsenal kelayo mantep si gol ha ka first leg bat ar gol ha ka second leg. Ka Sporting CP par kelala ban yorung sia ka quarter final da ka ba kelala ban penlimno ka Bodo Glimt da san la lai gol ha ka aggregate. Warla ka Sporting CP kala syarem ha ka first leg da lai la not gol ha ka Bodo Glimt. Henry kalawan Paipat da ka Jingjob ha ka second leg da ka batep san gol la not. De perlok skauha komen hapo manu ban yorung sia ka semi final. Bat manu ban yora ya ka final jong ka Champions League menta ka Samoy. La ban ya kendu ka Real Madrid persya ya ka Barcelona ha ka final. Kan salong ka final ka ba itenap tam ha ka history jong ka Champions League. Tang karne ka video kublai sibun.